Cardok, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Deputy Speaker Dr. Numol Momin Ari Dengpen Godown Paddy Procurement Center Mate Godown Kimi Kangpupon. Phaikuni Phaingora Troxiar ni Adapor Phaikresi Apor Malong Balipathar along Assam Food and Civil Supply Corporation Limited Gulf of Assam Company Pen Kepajarpon Godown Kimi Kangpupon. Lason si Jaime Ateng Pen Deputy Speaker Dr. Numol Momin Ari Dengpen si Ingpupon. Laso along Karbi Anglong Autonomous Council EM Billy Mohan Khaglari Food and Civil Supplies and Consumer Affairs MSc Kadom Terangpi MSc Povitro Rongpi VDC Chairman Silarson Rongpi Dr. Debijet Deuri Kartik Chandra Das Food and Civil Supply Superintendent Bukajan District Director Lokhiram Rongpi BJP Sarpathar Mondal Committee President Janki Kesok ACS Magistrate Bukajan Subdivision Anparta Manke Doke Thegidingatom Chetongdon Penpur Mekidam Tanganingkan FCI Atom Pen Suri Kriner Cap Suri Hini par quintal asok saikatiki atum kacho jordamji aphan mathanang koklu bonta pining ke alangli tumpen ador pabat thusi Suri Hini ra pharo isira nerket ke brake thong par quintal pen mati kemesian ador pen chojor cholang ponlong popusi Dr. Numol Momin pen pachini pon anparta bangso soke jordam ahut sok along aphe e sangti longle aduk hei hui pangui dun tap te deji aphan si pachini ponthu Athe bangso asok pensi FCI asang mate ration card ke do atum longpon po pusi than pachini pon Bukajan pen sarkuru be Karbi Anglong News অলপ আগতে মই বুকাজানত ৰাস্তাৰ কাম আৰু এতিয়া বালিপথাৰ পেডি প্ৰক্ৰিয়মেণ্ট চেণ্টাৰ গোডাউন তাত চৰকাৰে অট'নমাছ কাউন্সিলৰ চিভিল চাপ্লাই DM বিলি মোহন খাগলাই ডাঙৰীয়াই উদ্বোধন কৰিলে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ বুকাজানবাসী ৰাইজৰ যি ধান ইয়াতে বেচিব পাৰিব আৰু ধানৰ ফিক্স ৰেট এটা আমি ঠিক কৰিছোঁ চৰকাৰীভাৱে সেইটো হৈছে 2183 টকা পাৰ কুইণ্টেল যিটো আগতে 1200 টকা 1400 টকা কুইণ্টেলত দিছিলে এতিয়া খুব সুন্দৰ ৰেটত যিটো MSP আমি ঠিক কৰিছোঁ তাত 2183 টকা পাৰ কুইণ্টেল বেচিব পাৰিব আৰু এইবাৰ ধান খুব ভাল হৈছে বুকাজান LIC ৰাইজ এইবাৰ ধান বিক্ৰী কৰি বহু পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু 1000 মেট্ৰিক টন আমাৰ কেপাচিটি গোডাউনৰ কিন্তু আমাৰ টাৰ্গেটটো কৈছে 1000 কিন্তু আমাৰ ভাবিছোঁ আমাৰ ডাঙৰীয়াৰ লগতো কথা পাতিছোঁ মোৰ দেন 5000 মেট্ৰিক টন ধান আমি ইয়াত পাম বুকাজানত কাৰণ চিলনী জানৰ পৰা বৰপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হৰিহজানলৈকে আমাৰ এইখিনি অঞ্চল ইয়াত কাভাৰ কৰিব গতিকে এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ মই ধন্যবাদ দিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যি 10 লাখ মেট্ৰিক টন ধান প্ৰক্ৰিয়মান কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থিত আমাৰ বুকাজান LICটো বালিপথত এটা চেণ্টাৰ দিছে সেইকাৰণে উদীয়মান যুৱক নিবাৰ্ত চাংমাই এই গোডাউনটো টেণ্ডাৰ যিটো লৈছে আৰু তেওঁ লোন দি 50% গভৰ্ণমেণ্টৰ ছাবচিডি লৈ পেলাই তেওঁ কামটো আৰম্ভ কৰিছে গতিকে মই তেওঁক শুভেচ্ছা দিছোঁ আৰু বুকাজানবাসী ৰাইজকো মই শুভেচ্ছা দিছোঁ এই পেডি প্ৰক্ৰিয়মেণ্ট চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে তেখেতসকলৰ খুব বহুত ধুনীয়া আশা পূৰণ Dolamara long Duarbagori APHL sia song atum pen pherang amai kangnipon Kedam tangapor ahut UPDS ex Welfare Society mate helekeot asong atum aphan Duliram Ronghang lapen Himanta Biswa Sarma atum jong thoidat aputhaksi Duarbagori APHL sia song atum pen pherang amai kangnipon Lason si phaikuni ni phaingkora trok CR ni lakhain kora trok Duarbagori constituency ke parlo Dolamara along Duarbagori APHL ex candidate Mondor Singh ingti pherang amai kangnipon Nangli ex UPDS Welfare Society atumta rata farman aphansi kachesong chitim ingphat avi phik pen chenglo kache chaknang sitami nangli tum aphan sarkar atum nangchong thoidatlo laki Himanta Biswa Sarma lapen Dr. Tuliram Ronghang atumsi nangchong thoidatlo lasi ahok hemprek ke hang alongle nangcherap nangcheto dunnon lake APHL sia song alongle bangjoinon pusi directly si nangkachuning rilo puse Duarbagori APHL ex candidate Mondor Singh ingtipen ningjepon Litum media bitung panadak pini nilitum nang kayang kelalo nilitum Karbiang long nilitum pinang kiduk kisung organisation tin tum pansita nilitum tekdolong lo pena political asung tin nonda tekdolong lo je pinangan council long ki tekding tum se la organisation tum pansita me ba terrorist outfit tum ado asong pansita me ba political asong pansita me non kecari bom council source pakan bom na tum se
palu pon bo la so po si nele tum episasi pen ke yong dunji lalo ke dam teng ex UPDS welfare society tum alang litum lam klar ke cipi mate alang litum la ingding kre hini la UPDS ex welfare society alang tum kaching room ame along alang tum kini ye pon along nele tum duar bogori episasi mate karbelong episasi pen tame ning samdun o alang litum ala kininje abijit han se kininje alam ke ahok pet alam kininje posi nele tum ta ning duglo la pen ke la son alang tum UPDS tum pan sitame ke dam teng kon ma councilor sor kelang ponpe balang litum grup to ki ponpe la so port sitame ne tum bang ke ning duglo la sinon ke bang kelang an ke alang litum pan sitame hele kaman pen alang litum apran amui damlo halong habit dam pen hepai hereng along lang tum cipatu long kulong dak long cipatu dam pen kono ne lang tum hempre ka farman bukasi song pini alang litum pan MOS pachi tok den penamat pini karbia anglong arlo song tum pan pang samri laso ka pang samri ko malo pote lake council sor pen asam ko mena sor se pang samri pini litum lang na me lana karbiang long pini song trok heli ko da song pan pen UPDS tum pan sitame MOS pachi tok det lamlon pachi tok det mat pini karbiang long kece ke be tum se pini unity tanah dokok lo victory tanah dokok lo lasik ke dam tang kono ne along constituency lo BJP atum pen unity victory and prosperity meeting padolo sitame lang tum chithe rak na BJP tum bang se pini kona si unity gedo karbe tu unity nang ke to bang kece ke be tu la so unity nang to ko yone si pini kece ke be tum se council long tas emisi asin nang long dun bom lo nang badun bom lo alang tum kona sin dak unity gitu la kar bi tum hian nang bong ke kisi sor sar morsa ahok pet ke claim ke dam tum phansita me la BJP Sarpathar MSC angkang sai choti ki ara tatuma phanpanong PC MSC kadom terang pi spray machine keronpon Phaikuni ni phain kora troxi arni ada papor Sarpathar MSC constituency MSC sangpi kadom terang pi amit hang ahem along agriculture department ahin pen nangke palipon spray machine pam MSC ari deng pen sai choti ki ara tatuma phan keron pipajer ponlu bangso ki pipajer pon along Sarpathar mondol mephu lokhiram rongpi VDC chairman Silarson rongpi ake hai Sakti Kendra IC Nasing Ronghang ake hai minority morcha sarthi terang ake hai media cell IC Takiram Singnar ake hai Sarpathar mondol chunbang sonterang ake hai lapen Dilip Rongphar ake hai lapen thu VDC members Komol Be lapen Brojen Rongphar Mohila Morcha Mephi Sangpi Bina Rongphar pi ake hai pi ST Morcha Mephu Bapuram Timung ake hai Kisan Morcha Mephu Samson Timung ake hai Yuwa Morcha Kongchonbang Dhoni Singnar atum pencheng lok penang an kethi kiding atum chitongdum Bukajan pen Sarkurube Karbianglong News Ia Madhuram Lekhe Amithang constituency arlo kathi humri amai kyang nipon Phaikuni ni phain kora troxiar ni langpher constituency ke parlo longchap ingleng arong along BJP asong pen mai kang nipon bangso mai kang nipon along alu hiaman pen ia Madhuram Lekhe Bokolia Town Committee Chairman Lapen Forest Pen ACF atum pen sitame chetong donsi ia Madhuram Lekhe ahin pen bangso arong along kaching thura sai amu nilitum claim pipon popusi langpher constituency im Madhuram Lekhe pen ningjepon Phuloni pen oru ningti kathar Karbianglong News kate kepak hub langsera long kutam long dorangte hu farkong abi ruire langso barilong longchap langso area hendo kepak hub area lo asini likaita inglong ari mate inglong long itu aili tumakhai along ana bangken kai kita kapuri je paling hangpik lapen ke nili ladak pini sike bangceng lang kudamu to election hut ke bang hai bangke ke tong samo suba chini dan ni pini cewang lo dangarong arada tum je bang humang ram labna kulahai ke matha pena joksi ni dana humri lo lapen ke ladak ke du ke thap ke thir klong ia phan rong asor tum phan isi misen ning pathe tekang alam theni kan chak ki tekang lo asinili kaita puwe elitum kepa pihu belong gitu mate elitum gitu kela karada tum jasumya to bangke mane
ning jurung tikang po yat po nage sarkar do tumhan pangtonun po pangchini do pasor sabun po do lahai ta do pathe ili tum ta inglong asura e mitang si chini lo no asila so bustu bang claim nang ne la phone claim nang ne ili tum sarkar long si cherap chitu du nai ali ke long ye phan mate ili tum ka ching thu nei phan pu tang te ili tum ki du bo khai pula long po si ili tum sarkar long ma si du chini chini ni da ke do ara tum phan ta ni phan tikang lo pari tikang lo ani political asong tum bang mithang ali phana bang ke than tap than tu ke kala so bustu bang ke nang tum matha dun pamuno je non helang eli tum sarkar long ke chari dun long lada Karbiang Autonomous Council EM po sabang ke non si eli tum chari dun long eli tum chingolai CM sir Dr. Tuliram Rauhang langferara raphan isi theta naman nang piglo isi kajing su do jok si non eli tum ban EM lang ko lo asini listame kepa phiu area bang ke ansisi misen ke padu pathak long ye pano bang ke nili claim pon bobo lapen matha makap Hanjang langso pathu aklam along bukajan LC level apartment khel maharan ke pathu ke pangchengpon Phaikuni ni phain kora troxiar ni anarlo por phai hini ra achitim apor malong pen bukajan LC apartment khel maharan Phaikuni ni phain kora troxi pen thongkep arni ana apartment hanjang langso pathu aklam along ke pathu ke pangchengpon khel maharan ke pathu pon laki athletics football kho kabadi lapen volleyball pathu ponlu Labangso khel maharan ka pathu kangpu pon amaya long aluhi sarpo aman pen kache tongdun deputy speaker Dr. Numol Mumin MSc kadom terang pi bukajan OC Manjit terang DSO Relief Ronghang HSME phu Jiwan Chandra Pathak Rajan Rongpia tumpen chenglo penang anman ke duke the kidinga tum chetongdun Deputy Speaker Dr. Numol Mumin ahin pen khel maharan ke pathu ari soi janga tumaphan penang an ning pathipon MSc level along kache pati ke haidun ateran atum non LSC level along pathu dun long anatum ta LSC level ke haidun atum aphan Deputy Speaker Dr. Numol Mumin ahin pen suri phoke pipajer ponji puta ningje pon Lapen district level along ke haidun atum aphan anki state level along pathu dun long poputa pachini pon Bukajan pe sarkurude Karbiang News